Inggih wantah sapunika daging bawa sida Sang Ramadewa tuhu sungsut wiakti anggan idane mirang yeni sedana Sane ngawesana yang kayunida sungsut nenten cios puniki wantah ngeninin linggih Hidayaji Sang Prabu Dasarata sane sampun sedo sakemawon Ida Sang Ramadewa sengah duk punika mangda prasida puniki daging sungsut idane nenten kawikanen oleh para rain idane nyuci muka Sida Sang Ramadewa ngewangsuh minekadi prarain idane saha manyilibang mangalantut yedangan digelis rare Sida Sang Ramadewa ngelanturang daging wawacanan idane mareping Ida Sang Barata Adi Sang Barata Dewa ane jane beli ngideh kenanggani dewane kemu adi metulak ke puri ayo dia
Encama kerja Adi sang buarade apa sekeluar ane bawa sang idewa sapunika malih ide sang Rama Dewa ngelanturang pawacanan idane Tusing asana apa ngedusing keutamaan anggani dewane subut lebri sajroning daging tatu wedanen tukuan deui dewa pari selsel tu dewa sang baratu pamakas inik biang dewa wireh kene tu dewa sang baratu kewentenan biang idewane punika taler wantah biang beline boya dua padu yan idewa ngomanahin buka pari dab ide biang iwang sing jebleh nyentuh dewa pari laksanan biang wantah rumaga patut nanging beli saratang ia dewa sakewala jani kene tu dewa sang baratu aden beli seadone dewa mai teke ketlengeng wano adone saratang dewa ken dewek beline dewa ngideh ken dewek beline jani tu pang mulih buen ke puri ayodya nah kene nadi beli tusing nyidang tu ngisinin pa buat idewane
Thank